Hakabai David kijing kebalai kendo degi pajba kathan nyompo. Kibalaya kendo jing halor kijing pakhang sinong lane ke lockdown keba arpues ni hapokari. Bar hakajuk kopor banyatai halor kilat kilinti ban khanglat kijing sapriang kunyang jimpang COVID-19. Ba Meral Bones MLA kanompo haringkat uba balajir rani MDC kanompo. Kila penlongi kijing yatai ke bejanai bha bat babun ngut kiri rong ba kathan nyompo kaba kentup nadu kinong elam seng balang kinong kitkam kanompo town committee bat kirang ba sinong jong thai nongpo susu bantebru hadu kan no ba tanat jong ko kya kala penkre na ka banta ban yada na uteu khunyang jingpang hari boy uba Meral Bones bat uba balajirani kila lej banjureb ya ka isolation center ka balabu po nongpo civil hospital haringkat ke jing don langru di MHO ka boy u Dr. M Mauri Ilayo belum kerki kenika meeting nam ta berperhat kumno bangin persang ban penbiang di dun kam banyak pun ya kenika PD yang ditpang COVID-19 upah wan dan corona virus. Ilayo banyak peliu jumut dia di orang pak di kenong alam yang bertahun na pementaban budin ya giding yakbe jong ikam hapo kenika headquarter giding hanong po berkunjung di sunong di paramatjan. Ilayo ban delivery ia kibabun ki bentah kirang ba sunong gila pensungo gila peni ya di jing kiba kum ki pajba ki kenduk hat kiba kum kini ki pot hat kaba nakaliang jung sarkar India kila penbanai ke lockdown kaba RWC kaba kut atau hat southern jung April bat kum ki pajba nang song senong ko ga jela bat hapo kanang pot tahun tu kira sibun di jing kiba kum ki pajba ni kenduk bangira persang ban address ki kat bala usuku kamlong kaba sub ya ki district administration ya ke sarkar ya kirang ba senong di badan bejingkit kamlong kubusuk ban pendiang di dindong kam henry ya lumlang ya kenika meeting mana kesir ban perhat ban penjanai kumno gila ban penha ban yara di dindong kam di bagus senong di dindong kam katu kenik benta ki malai keren kalong na kabta ban budin ba kum ka nungko tam komiti hadi dindong kat dengan kum MLA MDC ini nilai alat ban kum ya kenika core team hapo kanong potang kabakentuk itu si komut ki tepat bat bakani ka core team ka bangidan bang ka ban budin berpek berkni na ka benta ki emergency di dalam kam ki bahapo ka tahun berkuwi di dalam kam bud na kata ketika jing ka bagi pajbak ni kendu ka banungkong kede ka jing duna jong ki marbang kamtam khau betwi di dalam kam bubun ki wholesaler di dalam ki retail shop ini bidang kina long out of stock bat nilai ikut menne bah meeting kepala sai kum ki MLA ni kenduk bersih minister ngin kani ketika we ni kimat ke komisan keren bah ka supply na kam tahu how we di marbang ki dei ban yang ki snong ki thau ki jumi bat ki inti baka sarkar kan sesintia ini harga bidei bat kawe pat ka benta harga bidei bat ini ki jingarap ki ba ki pajba ki don sibun ki pajba ki badang don sabar jong ka BPL list ki ka ki yo corporation ki don ki yo ng ba PDS ki yo corporation ki dang don ru ki ba ki bom pentuk ag tu ki badang don kami ni harap itu nomor kata kum ka city ka bang ila tho sya u chief minister balade man address na kalyang dungaw MLA ru ba kan ka relief kami ni ben yo laka sarkar kami kaban poi sa sarkar jela lembaga ni ka National Disaster Management Act Argarsan kat kum ka clause H section lai pukundai kabala kremsai ba hagi hukum kini markani ka National Disaster lade penbana na yang sarkar kami aga bagini ki harap kin poi sa ki district administration aga ba niyo berharap terpang ya ki gilongying ki beduk ki vulnerable family di khot gilongying ki beduk ba ki bomdon ini kiba belaman step bam mit kiba don kam sisa ni dirap ni kerpat ya sarkar bakin simkuloi bakin ni ka kum NDNA ar san bade menteri kam kuloi ka bala bat hakabede bat dan akan meeting ru nilai keren hakabede bat ka jing pelat ya kini wages lembaga MG and RGS ni sutu ha pok penupok tam dan kiba pun sinong di bank area sudah hakabaya wages cenderung be direct sa ki account ni beneficiary kan bu jike sibut nomor kawin na kimat iba niniada nang Jepang di social distancing
kabang ini kiar na gini lumpat ba karena mar kata banlan ya gini wilayah liu jumut hang ni ha kabang min pa jumut aga meeting kabang sai dan kesoka aga ba suspend sipor ya gajing penrung ya ki ya ke wages jong ki beneficiary sa akan gini ki ndriban island kumbaga long mencuah aga ba chairman bo secretary kin jong BC kin se sa ban kini ya ban sam ya ki wages ki jong ki sya ki beneficiary sa di senong ki don